Mount Manipur chani Mount Manipur lai do sida ne akhoi gi Manipur gi thaina gi relevance lai pot to the condition do yamna keno to da gi akhoi hapetang gun se khaptha bane pa kun chapi nambam do sile subject koi gari vai ra thori to ya phajaba hojik kenom lai review mai uchara ge biro ko view ji da chona zu jahaz mein am lai re port masa ko ma moi ge la la kan da koi Mount Manipur se sattoi ne ko Mount Manipur chatpai je koi hojik ferry lowda ju ya roi so ferry gi mafam jetty gi adu mafam da sattoi ne ko je ai mafam kai ka to yo ta hai ra ko ship pa to lai to padik je yo ship pa chawam lai maning gi je bio ma sorry apa गया कोई फेरी तो कमाई चक्कू तो मणिपुर चले जाएगा सीधा आपको बम्बू फ्लैट लेके जाएगा हाँ ओके उसके बाद दोबारा ऑर्डर होगा वो आपका जो हिसाब से जाना ना तो यहाँ से वो बम्बू वाला तक जाएगा उसके बाद दोबारा और फेरी लेना है फेरी नहीं आपका गाड़ी है तो गाड़ी में ओके उसमें जा सकता है ओके ओके बम्बू तक जाना है कितना हो गया सर 270 सो टिकेट लौरे कोई मी द पट्राम लौवे अदुगा 180 गाड़ी होंगे आई थिंक 60 रुपीस की तारेको सिदै तोंदोइने बा सिदैना अखोइगी बैम्बू केनो हाइने अदु कुमदरगा दुदे गाड़ी थौदोइने बा सि चाथम टिकेट काउंटर से लाकदबा कोई पोर्ट ब्लेयर आइदि नमानोमदगी चाथम पोर्ट हाइ जसे लाकदम नि सि पोर्ट ले केनो दो लांथोयना को कोई ब्रिज आगे ब्रिज जे सि लांथो कांदा राइट साइड हायर कांदा सिगी जिदा टिकेट काउंटर से लौरनी अदगी अखोइगी फेरी जे लो फेरी राइट लौर कांदा मफम लौरनी अदुम गाड़ी थौदोइने अखोइदि फेरी का लोइना सो टिकेट लौरे सो लेट्स गो जे कोई मतक तोंखले कनो की फेरी मतक चत्रोबने गाड़ी सिदा पार्क तौरे सिदा पार्किंग तौसलगा फेरी तो 15 मिनट्स की राइड होइतोने चला जिगो मैं सो मतक काखले कोई फेरी मतक सिले गाड़ी खामे सिदा कोई टिकेट काउंटर ले रे अदगी सी सिचुएशन से नि ले जे कोई कैप्टन की डेक ले रे सिदा कोई सोन चलो रगे असयौरे कोई चाथम पोर्ट से ने चाथम पोर्ट से देखिए कोई टिकट लो रहे हैं 15 रुपीज ईच पर पर्सन अदर 60 रुपीज फॉर अकोई की स्कूटी की अदो सुमाई तो उधर अराउंड 15 to 20 मिनट्स की राइड ओइदोने अकोई जे जिसका तो जे बैम्बू के नोदो दा चल रही है क्योंकि मथंग दे मो कोई गाड़ी दो राइड तोगा माउंट मणिपुर चलनी माउंट मणिपुर की सिग्निफिकेंस है कोई मणिपुर की हिस्ट्री दा जस्ट बिकॉज अकोई की ब्रिटिश का वार तो हुई मतंग दो दा अकोई इनिंग तो थाइने की कनो कोई महाराज कुलचंद्र दो एंड मागी अतोपा कइनोगी ऑफिस खाइ तारेको कोई के रॉयल कांगबू दो प्लफारा गाना से एक्साइल तौर धम गिवने अदुई मफम दुने हिस्टोरिकली वेरी रिलेटेड टू मणिपुर एज वेल एज अल जाइतारे आई जो कितंग कनेक्शन मचा आम दिले अदो याम कन दी आई हेंजिन खंबदी ओइद्रा सो अब हाइपेटिंग सराउंडिंग्स ऑफ द यंबियो मखा की इंजन गसे हम तो यंग सिदना केनो जे कोई प्रोपेलर का उंग मगी जे सिंगो का पी जे अददरा ग्रीनिश ओए वाटर जे याम फजे अदो थुमी सिंग ने कोई से चली जे असोंदे थोरक पने आइलैंड मचा मचा मा याम लेगो आइलैंड जी याम ले मोय जे असोंदे जो आइलैंड मचा आम ले तो येमो तो आगे से आइलैंड मचा आम ले रे अदई सोन जो ले रे तो आइलैंड आई खान मदा कोई सीगी जे चकदौ माले सीगी जे ले को ने अदो हाइना बम ले मसी जे जापानीज सिंग ना ख्वाइदगी सांगना इंडिया की लम हाई तारे अदु दो कैप्चर टौले 1942 टू 3 इयर्स को मोय जे कैप्चर टौले हाई अदुगा समथिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग होय बमना कोई की फर्स्ट ट्राई कलर होस्टिंग जो अंडमान द क्वाइ फर्स्ट तो 1943 ngarang am ugi ba ko mapam ai ha ju ka petang youtube ka du ugi 1943 ai mapam du da first indian flag hoisting la koi manipur da ju lai ki haino we koi ki keno da moirang da but si gi je karam mana chum karam man landoi no je mam khanmin je but this being island aduna mainland hai tadi koi manipur je india part la part na tabra du mo de khena re ado yeng asi koi makha ta ba journey ucharage lambi da yam chok thok chani ngai ne koi mount manipur ure to urabe yung mount manipur na kheli je mo sida kheli je mount manipur the right turning over to haine ji bari bil thori mount manipur right let's go line की जीप में हम ले रहे हैं लाइन की याम फजाव मफम ने सिंग बिरो को कोई जिक लंबी से खितंग स्वेरब लाए सोन कागत की दवा माउंट हेरियट तो को मथक रोम दा द व्यूज दी वाओ नाइस येन चिरिना वो अदु तार लेट्स गो
चलस राइट था हाइट का दबा माउंट हैरियट है इसे लेजे माउंट हैरियट था ये सीधा थोट का दबने पर लेफ्ट साइड था हाइट दबा हाइट है कोई राख हाँ नहीं लंबी तो लेफ्ट साइड था सिंग लंबी नहीं स्माइल तो है कोई अथौबा सिंह ना लेरंबा सिंह दो दुने कोई चचरीजे सिंह जे याम दा पसे सिंह अवांग याम कदा वांग मदी ओइ रो स्वाइ गिसे तो याम ना केनो ओइ ग्रीन मफम इ लुपा कुन चपी नंबम जे सिलै रसे ai होजु उलागे योंको असेंग मफम दुने लैरिजे असेंग मफम जे 1 2 3 सिलै रसे होजु की तो लुपा कुन चपी नंबम दो सिलै रे मनिंग दे इंग बिरो मैम अदु रील्स कैका केनो का अदुम यंग बिरो साबिरो सी चत मफम जे कोई माउंट मणिपुर चत मफम दो अदु की दु लेबको फजना स्टेज का सेम लै सिगे एरिया दो इतने कम ऑन नाइस मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क ते होरे पर्वत अदे मणिपुर कोई माउंट मणिपुर लै दो सिदने चंगने सिंग लंबी नि को सिंग लंबी जे पिटु पिकपा साइड फाइनल केनो कोई की निंगथौ सिंग लेरमगी मफम होइदने बा सी लंबी जे काखले जे थगला है एंड सिदा टिकट के का कक्तोइने बा मनुंग जेदा सो सी टिकट लेरे नॉन आइलैंडर की लुपा यांखै और मा 50 कोई रोमी 50 लौदो बा अदगी मोय वीडियोग्राफी का तौनो लुपा यांखै अदगी लिसिंग तरा ga yobe foreign national ga documentary na 3000 ga lau man mai na ko so sin ni ta ising thak bong ma lai pas सिंह पूरा डेंस फॉरेस्ट ने हजक lai ri je lambi ge पिटु पी के ngam ba yam theng nei adagi uchek waya gi makhon ngam ba de habet ngam me sigi je adagi ke hai tare uchek mayam adagi lin ju yamna marang kai mane makhon je tabiramgani uchek waya khongbagi तो yamna si yone kyam na keno ige stick poige ya habetang son je yeng je yam na thick jungle lai tare yamna tropical forest typical adune laise nusa ga yongom do mafam dune makha da height ka ti yeng wang mane mo laise moi chai forest si bo clear to gi bagi amalla bane कमिश्नर की थाइन की रुइन नम दिले 1942 की सिदा पार्किंग पॉइंट ने को सिदे चंग बया रोय मखा ताबना कोई सोना सिदगी कोई चंग दम सिदगी गाड़ी अलाउ तौदरे को सिदे स्माइ चकदा मफम चंगे कोई सी मफम सिदा ओइदुने बा कोई जे थाइन की हिस्टोरिकल सिजे सी मफम सिदा ओदना तो मोइ साइ हिस्टोरिकल डिटेल अतो यार मनी अखोई लाई निंग बा कोटपगी केनो तो बि माल रे को दुगा केनो की केनो ओइ ले में पैनल हाइतारे पैनल कंट्रोल मई की अखोई की गेस्ट हाउस हाइतारे को मनी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मणिपुर पर्वतना लेरे सिदि चंग पने चंग काना लेफ्ट साइड लेरे खोंनांग चोम ले सिसु सही दि पने यामनी 100 years मखा तावा उले सि खकमा ले इंखन मजको लेदु जे स्वाइ से कोई माउंट मणिपुर से योरे योबसे सि रुइन्स खर लेरे हाना लेरम बै को बट अदो हंतक लीली इनॉग्रेटेड साइड हाइतारे अखोई की अश्विन श्री अश्विन जे परिहार IFS ना 6 January 2026 ta hangi ko sida le is constructed by egalitarian Manipur of the trust hai ta EMA trust Manipur hagan le ko Mount Manipur South Andaman da le ado sid ul is a brief akoi gi Manipur gi thaina gi relevance le poto have the mainly 1891 da koi war to give to the 23 akoi Manipuri war heroes ma'am just the exile to ko exile to have the Manipur gi thap na isolate mafam atobom da puthoki je koi cellular jail la leite but si Mount Manipur je da se exile to thamane moi je I think house arrest kum ta holaka na thammal house arrest age ge no ko moi banglo je da so 23 war heroes from Manipur hare Maharaja Kulachandra koi gi je great grandfather hai tare ko koi hade koi gi aiga boki ka hai tar madhau ne hai tare ko do oi do ni adagi si yar sanapati angau sana maming tabiramani adai wangkhairakpa Lokendra Birjit Singh Colonel Maisnam Samu Singh Ayapurel Major Chongtham Nilamani Chongtham Mia Major Subedar Chaubaton Jamadar Ingudam Ghana si amzler ko pa lai tai ekdam sabo ere saubi be ade 23 ni sigi photos ai tongan hapsarake and sidal lai riba koi Manipur Indian freedom struggle hai ta Manipur na struggle to gi da kai contribution में हमसे INA की 1944 दा flag hoisting तोगी CGM ले को 1943 दा मोइ से hoist तोगी but मणिपुर ना 44 दा मोइ से 43 तोगी अंडमान दा नेताजी जो योरखिबा उगी वारी ले कोई हिजाम इराबोत ले रे रानी गाइदिन लु
adagi Battle of Infal akoi 1891 kenogi do ni sina akoi ki kari hontak ki kenogi do British War time gi do Second World War gi do oido ngoni masina adagi sana chahi ahum ma 1857 le sigi thoidokpa detail de isu khangja boidre makha taba akoi chalakan haipetang ucharake yamna keno oibadina te have these ruins yam leibadina te hana leibamgi mafam khara I think basement kumba lei male base hai tare ko construction gi base atopadi leite adagi nongmai thambagi keno je haipetang uchira thon yona ase nongmai keno thamgi bagi mafam ne se nongmai khin mai male ba se haipetang changjira asida ka hai tare viewpoint amde lere mathakta sijine moi side hai do sigi je base male ko yumgi si thoidokpa details se udri aduna ai uchaba ngamdre adu anti aircraft gun British ki but Japanese use this kanona di same ba British na di same ganda Japanese sing na si mount or kan si anti aircraft gun same in 360 revolving hai tare tripod kum mane ba natra tripod se thamakan anti aircraft gun se khaptha bane pirate fighter aircraft nam do silare adagi makha ta ba akoi sida name plate khar ju jari akoi gi uwa tharambagi ko yamna thongnawjon bo bisak lare akoi gi jiribam dagi de kaisam ragumani yam kan changor je lin gum yam lei mane Dr. Yunam Mahendra Kumar Bharatiya Dalit Sahitya Academy so na kaino jing hapam ba hai tare kari yam changjal roi je kaino lin kang khara toy mane so ja so see ni the brief way na ko they koi guest house su ure le ko so that's it makha ta ba I haijara ge the Nicobari hut hai na ma le re mokoi swagi sanabi mongda saba hut ne manung da smai ka khala gan si thare ko Nicobari koi thatch kai hai ni si je ko yubi manung da ing ma ja ne mam me kitang mai gum tham phamam le re una sa ba ni phamam u gi ge no je base kai hai ta tumana pillar ada son da zo le ya pet salu gi ge makha ta ba ai ula ge ko sida akoi toilet ka le re son chala ga na kala patharan hai re sigi significance su thoidok ba keno de 2.5 km ma lei man jara leech prone area anawli hadi makha du son da khara rooms khara di lei ma len basi kai exactly do hai makha ta ai uchana ba try tor ke son da viewpoint am de le re angang sing sana na ba system khar le re swing real viewpoint hai si emerald viewpoint se degi koi yeng yar ni koi view je am pa jaw le re samudra u bangani se dei ko ka khala ge viewpoint hai ge sina swaraj di bhai je sina havelock to son le re adagi sahid dui bazna koi nil island so no idone khar hazy oi re am kan u phang dare adagi view of sir hugh gross si oi do mane ko si me am je ngo yam kan adi seng bo oi dare hazy oi re sine view je se degi yeng dhar pa koi gi tent house ko jule watch out for snakes yam lei mane tropical forest no ne ko adagi view of north bay view of north bay both deep sorry view point se yeng bira ha betang ko mai to no do yengo yam kan na seng boy dreng se akoi guest house ke silak pane and can you come over the camera no no problem so sigi is in the forest department ki guest house ai tare ko sim ai nakan do utki do ko ado details khara yeah sure thank you so mapanda oina tau tare moi ji manung ji da forest ki officer sing moi guest house oi do ne ko sigi ji maning ge akoi na song gi ji oi do ne ha to moi details ka leitre yengjan nu pa dong asi suti thai ba ko ngasi holy nu mi do bani na but most probably sigi side sigi kano je sigi je oi dong ma le ing kham da sigi koi red color kano oi ri je platform ma mam le je si oi dong ma le ba ko so tu ni da khangning ba gi lak pane so that's it si mangai hayeng di moi lak ka ne hai ado adu ngai nang roi na ko Sigi British Chief Commissioner's Bungalow ne 1942 gi si 1942 jati koi dari ba ko ana koi kano Maharaj win le me tuna hai di chahi yang khai phung ki mawang ge ne ba si ne ma koi gi che ado khwai nuai taw na details toina leite ba ko koi si je Manipuri ning thau sin na kai le ba kolamba site ki details ado story gum ma de ulla ko si British Commissioner gi magi ruin yam thina ruin to biram hai tare koi bana 1942 je ko 1942 tha saba yum je aju ko ti ban semi da oh same adu do ram do male sai son du u do ko similar ka ha tare basement le ho do du oi do ne si je ruin je ne mathak ki structure loina ba collapse tok re
foundation ka tang lehore yam chawdi natre ko same thing do adu gi du le dong ma le khoi maharaj ade moi kulum doi do na karam da le do no khangdare adone lai gi hojiki commissioner ki banglo tu ki hek mamang da hai tare ko kaino hadi meter tara foot kunthra niphung changa kanda leiramme mafam je aina su hana video da haijagi bodo koi gi exact details leidana karamba sokta karam kanda leigiba mi budi irasu karam kanda ne karam go leigiba karai da leigiba dum details amata leiram dere ko adu mafam se actual site se akhuna pau gara khangjabadagi mafam je changjarure chang matam sida thengnajarpa akhoi athobo singna leibum mafam do jingjabani aduna mafam du da su akhoi pakhang flag hai tare ko angang ba je ama makhada leiba thengnaraki adu yam khotcharamaga thamjanaba torme hojik si continue tawge in ucharaktrabani matugi do and changum matamda hana athoba singna leirambagi fibam do aduga ason mathak lomda leiru film do yam khani mathap lomda leiru singduna I believe hana gi makhoi gi resident akhoi gi britishers singi leifam moi doine bako aduda details have zero details no leido mi kayano kana no have to ira kanda karai de legi karam kande karam bol legi je ubudo sungu ubu phangidare maduna maram oidana khoina aina chu yamna curious oijare ko si je haidi leidana not only hadi akhoi manipur da natana akhoi gi hadi manipur gi yam luraba crucial turning point amani masigi je akhoi gi history da hairagana war hai british ke against the thinagiba so adu leigiba athoba singdugi hana exiled tor leibum phamdo sigi condition sida leiler me have the karimta jungle longna leiler me hoi marak tu da hana gi leramba foundation mali matuda kharadi thengna bu jagi but hojik phawda leiribi condition sida di yamna have the sida uri ba je koi gi on sida foundation gumbagi structure khardi leire mafam adum kitang chawe hai tare ado umang wamang da karimta sengdok pidan leirambe ko condition je and loina na hojik hangdokhe bado 6 January 2026 ni hantaki tha ani yuki mamang da hangdokhe ba mayam ni ko pot sei adagi adu thelori myam da 6 January adi koi IFS officer ngat loidana but sengna hairagadi maybe see next phase kumda semgat na ba tawdra adu ada di yam kana details lejadre and hygienic body sigi actual site sida di thabak oina ubadi phangjagidre makha taba akhoi gi leiriba official amadi mari leinaba authority yengjin bituna akhoi athoba singi mafam je semjin beno ningsinjari thank you so much everyone